aba basirikare 12,000 bagomba kujya gutangira ma 23 nabo gutangira ma 23 kugira ngo itinjira mu mujyi wa Baraka. Ubundi umujyi wa Baraka wagombaga gufatwa mbere yuko Noheli n'ubunane biba. Ariko ma 23 iza gukomwa mu nkokora n'abasirikare b'abahibu, ni special force ya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bahibu rero bari mu misozi itandukanye, hariya muri Kato, hariya muri Makobora ya mbere na Makobora ya kabiri. Rero biragaragara ko Tanzania yinjiye muri iyi ntambara, ndetse nta gushidikanya biravuga ko amata akomeye y'igisirikare cya Tanzania yamaze kwambuka uruzi Tanganyika. Reka nanjye gusuza kandi gushimira kuba warahisemo iyi channel, ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe umunsi nk'uyu nguyu. Tugarutse kandi muri ya makuru yacu yo hano cyane cyane mu karere, hano muri aka karere k'iwacu, cyane cyane ku makuru avugwa hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi kumwe n'umusesenguzi wacu kandi Mugisha, nishimiye kukwakira Mugisha. Urakoze cyane Vodi, Imana iguhe umugisha abadukunda badukurikira mwese, turababwira ngo Imana ibahe umugisha. Yego, tunejejwe n'Imana kuba ikomeje kuturinda, iby'agaciro gakomeye. Yego. Abantu bari bizi ko tumaze igihe dusesengura ku bibera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru mashya ari kuvuga ko ingabo za Tanzania ngo zishobora kuba zoherejwe nanone mu gufatanya na FARDC, aho bivuga ko ngo hashobora koherejwe abasirikare basaga 12,000, ndetse ngo hakaba n'u Burundi bukomeje koherezayo abandi basirikare ndetse n'amato y'intambara. Nibyo ibyo uvuga ni ukuri. Yego. Ni nyuma yuko ingabo z'igisirikare cya Tanzania zitsinzwe, zisa nkaho zajyanye inzika cyangwa se zajyanye inzigo, niko twabyita, kubera ko urabizi ko Tanzania yari iri mu cyitwa SADC. Yego. Ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma, aba basirikare bari ahitwa za Mubambiro, ndetse uretse no kuba bari za Mubambiro, abandi bari inyuma y'ikibuga cy'indege cya Goma. Aho rero niho ubwo ma 23 yafataga umujyi wa Goma, aba basirikare bafatanyije n'igisirikare cya FARDC, FDR, ndetse bafatanya na Wazalendo mu gukumira M23 kugira ngo itinjira muri uyu mujyi wa Goma. Ariko nkuko abantu babizi, nkuko byagenze, ma 23 yabarushije imbaraga, irabatsimbura. Ubwo Tanzania yacanwagaho umuriro, yari iri kumwe na Malawi ndetse irimo na South Africa. Ubwo yacanwagaho umuriro n'igisirikare cya M23, abasirikare ba Tanzania, ngira ngo abantu bagiye babona amafoto atandukanye ku mbuga nkoranyambaga, ahubwo intambara yari imaze kubasatira cyane, bazamuye ibitambaro by'umweru nk'ikimenyetso cyo gutsindwa, ndetse ma 23 yagerageje no kubasura mu birindiro byabo aho bari cyane bafite ubwoba, ubona ko bafite ubwoba, ndetse ngira ngo imirambo imwe y'abasirikare ba Tanzania yambukiye ku butaka bw'u Rwanda ikomeza, ndetse n'iy'aba South Africa. Rero icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko barwanye ariko baratsindwa. Nyuma yo gutsindwa rero bigaragara ko bisa nkaho bajyanye inzigo yo gushaka kwihorera kuri M23, cyane ko abasesenguzi benshi n'abakurikirana iby'intambara ikomeje kubera muri aka karere turimo, bigaragaza ko Tanzania bivugwa ko igihe intwaro zapakirwaga, dore ko u Rwanda rwo rwari rwatanze inzira, yaba ari yo guhitisha ibitwaro byabo, ibikoresho byabo, ndetse n'iyo guhitisha abasirikare ba, nta yindi nzira ma 23 yari yabahaye uretse iyo guca ku mupaka wa Rakoronishe mu Rwanda. Rero uko bigaragara Tanzania isa niyagize inzigo, ikumva ko igomba kwihorera byanze bikunze kuri 23, kuri M23. Niyo mpamvu nekereza ko buriya yo urwana intambara, ukarwana intambara y'inzigo, akeshi ntabwo yitsinda. Inzigo ni ukuvuga ngo ni nko kurwana ushaka kwihorera. Iyo urwana ushaka kwihorera keshi iyo ntambara ntabwo yitsinda. Ngira ngo twagiye tubivuga keshi mu makuru twagiye dutambutsa ku mbuga nkoranyambaga zacu, twagiye tugaragaza ko ibikoresho byavaga mu gihugu cya Kongo bikanyura mu Rwanda, ndetse bikagenda bikagera Cyato, ahitwa Cyato muri Tanzania. Bivuga ko byahitaga byongera bigapakirwa bikerekezwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Biriya bikoresho byose byanyuze hano bavuga ko bitigeze bigera mu by'ukuri muri Afurika y'Epfo, ahubwo byapakirwaga bigahita byinjizwa mu gihugu cy'u Burundi. U Burundi nabwo bugahita bubyohereza muri Uvira
bikambuka bisubira muri Kongo. Rero uko bigaragara Tanzania yakomeje kwicara itekereza uburyo yazihimura kuri M23. Uyu munsi rero amakuru nk'uko bivuze arerekana ko kuva M23 yamara gutsisura ikirukana ingabo coalition irimo abarundi, irimo ingabo za Kongo ndetse irimo FDLR ndetse na Wazalendo, abo bari bafatanyije bose, imaze kubatsisura ubwo yafataga Makobora ni hakurya uburenze Uvira, ariko duhere wenda hano za Sange, duhere hano za Katogota. Ubwo M23 yamaraga kubirukana muri Plaine de Ruzizi, imaze gutsinda no kuburimbura ibirindiro byabo byose, ikabafatana umujyi wa Uvira ndetse igakomeza ikagira aho Makobora. Bigaragara ko Tanzania n'u Burundi amakuru hari nuko bari gukorana. Ubu turi kuvugana, Tanzania biravuga ko yamaze kohereza abasirikare basaga 12,000. Aba basirikare 12,000 bagomba kujya gutangira M23, nabo gutangira M23 kugira ngo itinjira mu mujyi wa Baraka. Ubundi umujyi wa Baraka wagombaga gufatwa mbere yuko Noheli n'Ubunane biba. Ariko M23 iza gukomwa mu nkokora n'abasirikare b'abahibu, ni special force ya Republika ya Demokarasi ya Kongo. Aba bahibu rero bari mu misozi itandukanye, hariya muri Makobora ya mbere na Makobora ya kabiri, aho bari bafite ibitwaro biremereye. Aho rero bituma M23 mu byukuri idahita ikomeza ngigere mu mujyi wa Baraka. Uyu munsi rero umujyi wa Baraka urimo urakira abasirikare bo ku ruhande rwa Tanzania. Aba basirikare ngo bazwiho gukora bombarde, gukoresha bya bibunda bibombarida birasa kure. Urumva baziho gukoresha za artillery, bya bibunda by'imisada. Aba rero ngo n'abasirikare bazi kurwana cyane. Tanzania yamaze kuba yatoranya, ikaba yiteguye, kandi ikimenyetso cyuko aba basirikare koko bamaze gutangira kwinjira muri Baraka kugira ngo bakore urukuta rukomeye, ndetse baravuga ko bashaka ko basunika M23 kugeza bayambuye n'umujyi wa Uvira. Ibi nabyo wenda turaza kubireba mu yandi makuru yacu aza gukurikira. Ariko uko bigaragara uyu mujyi wa Baraka wamaze kwinjizwamo ibimodoka bikomeye by'intambara byazanwe n'igisirikare cya Tanzania. Biravuga ko izo bita sabasaba zamaze kugera hariya i Baraka, zazanwe n'igihugu cya Tanzania. Kandi biravuga ko marine zo mu mazi, igisirikare cy'u Burundi cyamaze kuzana igisirikare cya marine kirwanira mu mazi muri uruzi rwa Tanganyika, aho bivuga ko biteguye gukora iyo bwabaga kugira ngo barinde uyu mujyi wa Baraka kugira ngo M23 itaza kuwinjiramo. Ni mu gihe kandi M23 ikomeje guhangana bikomeye n'igisirikare cya leta ndetse na coalition bakorana muri iyi misozi yose ya Makobora, aho bivuga ko ikomeje guhangana n'abasirikare mu buryo bukomeye, kuko bafite gahunda yo kongera kwisubiza uyu mujyi wa Uvira. Yego. Ubwo rero buriya uzakomeza ugenda dukurikiranira amakuru y'aho ngaho. Ariko se buriya umugani kuza kwihimura kuri M23 buriya bizahira izi ngabo za Tanzania. Hari indirimbo kera baririmbaga bacura impunzi babwira ngo garuka mu Rwanda, n'amahoro wagutsinze naho yagiye. Buriya iyo umuntu yagutsinze aba yaragutsinze. Yushatse ikindi, nta muntu urwana intambara yo kwihimura cyane iyo ufite n'icyo urwanira, rega buriya kugira ngo umuntu agutsinde. Ntago warwanya umuntu ufite icyo arwanira ngo umutsinde, kuko umuntu ufite icyo arwanira, ufite impamvu imutera kurwana, atandukanye n'umuntu uje kurwana ashaka kwihimura. Rero uko icyo nakubwira cyo nuko uru rugamba rwo rukomeje kuvugwa kandi rukomeje kubera hariya aho bita Bibogobogo. Ngira ngo ejo twabahaye inkuru ivuga ko Bibogobogo yamaze kubatombe, ariko kugeza uyu munsi muri iki gitondo Bibogobogo ni centre iri hagati ya Baraka ndetse na Makobora ya mbere n'iya kabiri. Uyu Bibogobogo rero biravuga ko Wazalendo ndetse na FRDC bari gukora uko bashoboye kugira ngo bongere bisubize uyu mujyi wa Bibogobogo, iyi centre ya Bibogobogo. Ariko M23 bikavuga ko yababereye ibamba, ikaba nayo yanze gutsimbura no gutsisuka muri uyu mujyi wa Bibogobogo. Ikindi twavuga nuko buriya M23 urabizi neza ko ari abakongomani babujijwe uburenganzira bwabo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, nyuma y'itotezwa n'ihohoterwa bagiye bakorerwa, hanyuma bafata icyemezo cyo kwemera guhara ubuzima bwabo kugira ngo bibohore ingoma y'igitugu ya Felix Antoine Tshisekedi. Hano rero umuntu ashobora kubyumva gutya,
ntasobanukirwe. Buriya iyo umuntu arwanira uburenganzira bwe Yego. biragoye kumuhagarika. Biragoye kumuhagarika. Bitandukanye rero n'ibyo ngibyo byose Tanzania yaba ishaka gukora ndetse no kwinjiramo. Ikindi uko bigaragara Tanzania yasinyanye amasezerano akomeye mu bufatanye mu bya gisirikare hagati n'igihugu cya Kongo. Ngira ngo abakurikiranye imbuga zacu nkoranyambaga babonye Samia Suluhu perezida wa Tanzania ari kumwe na Felix Antoine Tshisekedi perezida wa Kongo mu gusinyana amasezerano y'ibyerekeranye imikoranire mu byerekeranye gisirikare. Impamvu ibi babikoze no kugira ngo ubwo mama 23 izaba ifashe bamwe mu basirikare b'aba Tanzania hazabeho guhererekanya imfungwa z'intambara kuko yo nta masezerano igihugu gifitanye n'ikindi mu gufatanya mu bya gisirikare. Noneho wenda abatsinze urugamba bakagira abasirikare babo bafata biragoye guhererekanya ifungwa. Yego. Mwabyumvise? Ariko yo hari amasezerano hagati y'igihugu n'ikindi urugero Tanzania nimba ifitanye kuko yasinyanye amasezerano n'igihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo mu byerekeranye no gufatanya mu bya gisirikare ni ukuvuga ngo abasirikare bazafatwa ku rugamba ba Republika Demokarasi ya Kongo ndetse n'aba Tanzania igihe mama 23 izaba ibisabwe izabatanga. Ariko igihe nta masezerano hari byagorana kugira ngo babatange. Yego. Ubwo icyo gihe bafatwa nk'abantu baje badafite bafashwa nk'abacanshuro bashobora no kwicwa. Yego. Ntabwo ziba zitwa imbohe z'intambara. Babitwa ba mashinari nyine abantu b'abacanshuro. Ariko yo hari ubufatanye uko ifata abasirikare ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikongera ikabasubiza icyo gihugu. Babyumvise? Uko ifata abasirikare b'abarundi ikabizabasubiza igihugu uretse ko twabonye Neva yanabihakanye abasirikare be bafatiwe ku rugamba yabihakanye akavuga ko ari Red Tabara atabemera nk'abasirikare biwe. Ariko ari amasezerano uburundi bufitanye na Kongo mu gufatanya mu bya gisirikare niyatuma M23 abifashe ibasubiza. Ni nayituma abo Tanzania M23 izafata aba Tanzania izaba basubiza. Yo hari ubwo bufatanye mu bya gisirikare. Rero biragaragara ko koko Tanzania yinjiye muri iyi ntambara ndetse nta gushidikanya biravuga ko amata akomeye y'igisirikare cya Tanzania yamaze kwambuka uruzi Tanganyika. Kandi impamvu Tanzania igomba kwinjira muri iyi ntambara ndetse n'Uburundi bukaba bukomeje kohereza ingabo. Ngira ngo urazi ko twababwiye amakuru yuko Uburundi bwari bwatangiye gukura ingabo zabwo muri Republika Demokarasi ya Kongo mu gihe mama 23 yabasabaga gukura ingabo zabo muri Kongo. Ariko biravuga ko Uburundi bwongeye kongera ingabo nyinshi kuko ubu nta mahitamo yandi igihugu cy'u Burundi gisigaranye. Ngira ngo imipaka yose y'igihugu cy'u Burundi irafunze. Inzira bari basigaranye bashobora gukoresha ni hano Ibaraka, Baraka. Kuko amato yazaga akagera Ibaraka bagafata ibyo bafata byaba ari bicuruzwa bikanyura y'amazi nubwo ari inzira ndende kuko ibundi byambukiraga mu mujyi wa Uvira ariko byanyuraga mu mazi muri Tanganyika bikagera mu mujyi wa Bujumbura hariya muri Rugombo. Yego. Urumva? Aho rero nta yindi nzira abarundi bari basigaranye uretse iyo ya Baraka. Nukuvuga rero M23 nimara gukupa igafunga Baraka Tanzania irabitandukanye na Kongo. Siziri muri kumva ukuntu bimeze. Uriya mukandara wose wa Tanganyika urumva? Ndetse n'intara ya Tanganyika bagahita intara ya Tanganyika yose bakaba barayifashe bagakuramo Ibaraka. Nta hantu Tanzania iza kuba yongeye guhurira na Kongo. Nta nahantu kandi Uburundi nabwo buza kuba bwongeye guhurira na Kongo. Bivuze iki rero? Biragoye ko abasirikare ba Kongo bashobora kongera kugirana imishyikirano n'abasirikare b'u Burundi. Biranagoye ko abasirikare b'u Burundi bongera kwinjira muri Kongo biboroheye. Igihe uruzi rwose rwa Tanganyika imbibi zose zibahuza n'igihugu cya Kongo zaba ziri kugenzurwa na mama 23. Urumva rero Tanzania iri kurwana ije kurwana kugira ngo M23 itafata Baraka. Ije kurwana kandi kugira ngo igumane icyo cyambu kuko ni icyambu bakoreshaga bose. Yaba ari Tanzania mu buhahirane bwayo na Republika Demokarasi ya Kongo, yaba ari Uburundi ubu kuva hafatwa kira cyambu cya Karundu cyo muri hano neza hano muri Uvira. Yego. Kira cyambu cya Karundu kuva cyavamo nta yindi nzira abarundi bafite. Ibyo bari kubona byose biraturuka Ibaraka bikanyura mu ruzi Tanganyika bikagera i Burundi. Ibindi bikava Tanzania bikinjira mu Burundi. Rero iyi mipaka yombi hano Ibaraka nihamara gukupwa naye mu 23 ibi bihugu byose bireta bijya mu mwijima hagati y'igihugu cya Kongo n'ibihugu byabo. Niyo mpamvu rero ibi bihugu ko ari bibiri biri kurwana kugira ngo hano Baraka M23 hafata. Yego.
ese aba barundi baba bavuye muri Uvira Kibuno mpamaguru bo bafite ubushobozi nanone bwo kuza guhagarara imbere ya Ventura? mbo Evodi ubajije neza, ntabwo mu by'ukuri hari impamvu ebyiri zituma aba basikare b'abarundi bakomeza kwiyongera, ndetse n'umuyobozi wabo Perezida Evariste Ndayishimiye agakomeza kubohereza. Icya mbere ntabwo ari ugukunda abanyekongo, ahubwo abarundi gukomeza kuza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ukugira ngo bakomeze babone ariya mafaranga Perezida Felix Antoine Tshisekedi ahemba buri musirikare w'umurundi. Ngira ngo nkuko twabigiye tubivuga tubisesengura, umusirikare umwe w'umurundi ararohembwa amadolari 5,000, ariko ayo mafaranga ntabwo agera kuri konti y'umusirikare w'umurundi, ahubwo aya ni amafaranga aza mu ntoki za Neva. Bikavuga ko umusirikare w'umurundi akihembwa amafaranga y'u Burundi 1,100, ni nk'ibihumbi 50 by'ino. Urabyumva? Ariko harimo bamwe na bamwe mu basirikare bakomeye babona ayo mafaranga. Rero kubohereza muri Kongo ni ukugira ngo akomeze yibonere ya mafaranga, kuko arabizi ko urugamba abasirikare be batarushoboye. Evode nababwiye urugamba rwabereye aho bita Gatogota, Ruvunge na Rubarika na Sasange. Abasirikare b'Uburundi bari barubatse indake zikomeye. Ngira ngo abantu twagiye tubereka izo ndake, bari bafitemo indake zikomeye, bakoze byose, batega za landmine hasi mu butaka, bagerageje gucikirara kugira ngo mama 23 itakanga ibegere, ariko mama 23 yabacanyeho umuriro, bahunga Kibuno n'amaguru, ndetse n'umujyi wa Buvira ntibawuhagararamo, bakomeza bahunga bagenda bagiye Bujumbura, abandi berekeza Ibaraka. Rero mu by'ukuri kuvuga ko abarundi baje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya M23 bakayitsinda, ibyo byaba ari inzozi, byaba ari inzozi rwose, kuko yarabatsinze, yarabarwanyije za Kanyamahoro mbere y'uko umujyi wa Goma ufatwa, yabatsinze mu mujyi wa Goma, yarabatsinze za Masisi, ibamanukana za Kanyamahoro. Aho hose abasirikare b'abarundi niko bagendaga bapfa, ibafatana ikibuga cy'indege cya Kavumu, hari defense, hari urukuta rukomeye rw'abasirikare b'abarundi, bari bakoze urukuta rukomeye kugira ngo mama 23 itaza kubafatana ikibuga cy'indege cya Kavumu. Iki cyari ikibuga cy'indege gikoreshwa n'umujyi wa Bukavu. Mama 23 ibaturuka inyuma irabakubita, baranyabagira, twarabonye bapakira amabido, bapakira umuceri, burira amafuso, bahunga banyura mu mujyi wa Uvira nani mu mujyi wa Bukavu, bahunga Kibuno n'amaguru, bahungana kawunga, bahungana utujerekani. Nayo mpamvu mu mujyi wa Uvira ntabwo higeze naho haberamo intambara ikomeye, nako mu mujyi wa Bukavu, kuko bawugezemo abasirikare bamaze kuvamo, uretse abacengezi bamwe na bamwe, Awazarendo n'abandi bagiye baraswa nyuma bafatwa, bari banze kuva ku izima. Rero abasirikare b'abarundi bazi imirwanire ya mama 23. N'uyu munsi kuba bari gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ukugira ngo barebe ko bakifatira ayo mafaranga, ariko bazi neza ko batatsinda mama 23. Yego. Icyakoze wenda bafite morale, kuko Tanzania yemeye kubaha umusada w'ibitwaro ndetse n'ibikoresho. Yego. Aha, Mugisha, reka ngushimire rero kubwo busesenguzi bwawe. Dushimire n'abadukurikiye, tuzakomeza n'ubundi tugenda tubaha update umunsi ku wundi. Murakoze cyane.